Subhanekallahümme ve bihamdik. Subhanekallahümme ve bihamdik. Ve tebârek esmük. Ve teâlâ ceddük. Ve la ilahe gayruk. Şimdi Allahümme salli ve barik dualarını siz okuyorsunuz. 1, 2, 3. Olmadı. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barekte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben. Rabbena ighfir Peki, ettehiyyatü birlikte okuyoruz. Önce ben sonra siz. Allahu Ekber. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi's salihin. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh. Güzel. Fatiha'yı okuyoruz hep birlikte. Hep birlikte okuyoruz. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Fil suresini kaç kişi biliyor? Fil. Güzel. Tamam. Elem tere yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere keyfe feale rabbuke ashabil fil. Elem ya'lem fi nadrin. Ve arsel aleyhim gayra habarin. Terlihim bi'adihim min sijjin. Feca'alehum ka'asfin ma'kûl. Kureyş suresi, Kureyş. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke Kureyş. İyyâke Senkronizasyon niye bozuluyor? Uzatacak yerleri uzatmayıp kısa kestirince bozuluyor. Maun suresi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Kevser suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tainâke kevser. Fesalli li rabbike vanhar. İnne şâni'eke huvel abtar. Kafirun suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ve la entum a'abidun ma a'budu. Ve la ana a'bidun ma a'badtum. Ve la entum a'abidun ma a'budu. Lekum dinukum veliyedin. Nasr suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi vel feth ve ra'ayte an-nâse yedkhulûne fî dînillahi afwâca. Fesebbih bihamdi wastaghfirhu innehu kâne tawwâbâ. Tebbet. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Abdülbasit. İhlas. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Evet çocuklar. Felak ve Nas. Bismillahirrahmanirrahim. قل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kedi gitsin kedi. Açık dolu salona gidiyorum. Evet çocuklar, bu nereye gidiyor? Bugün cuma namazı kılınacak. O yüzden oyalanıyorsunuz. Cuma namazına çıkacaksınız. Cuma namazı kılıp ondan sonra dağılacağız. Çocuklar bir de toplu bir resim alalım. Hocam